Hello guys, jotono sari kaham. Finally, ani channel monetization approve ha. Miyaki pu anono saye tuimo. Ani channel monetization no huye tuyo hiye. Mke abuma miyawo approve ha. Ang miyawo videos namsla yanse. Soming proimon ba pandawo. Mke first of all ang boros countero ani joto subscriber rono kakchangmo masafio. Now joto support tongmo ni ba pandawo se tini ang bo ani channel no monetization huye approve kemayo. Kenaro bodi kena Travis kampo support ke tonde. Mke tini chongbo video so silaina monetization hui payment ya go Salbsuh nang approve ngai aboropo tinanono sak narinai inke phaji tawo chong mails kang khusai nairana ke taombo mail khusanai bointio gmail ke boro gmail khusaha ke boro naide mono refresh kene ang inke bo naide youtube chio ke phaimo bo congratulations ye ke bono tawang khusanai inke naide boro khusapai ha boro ke maisoi boro naide congratulations, your YouTube channel from KAHAM has been accepted into the YouTube partner program ye boro YouTube chio mail phaiha ke boro tawa intio already bo YouTube monetization approve hong phaiha ke tawa no YouTube studio open ha yep no nai ke tawa YouTube studio thangnai ke bo YouTube studio ke bono khusaha bono khusake naide boro pho naro boro nainukna bopaha aini video so dollar symbol boro naro green color ke symbol nai ke tawa boro ang monetization on ke paye tengha bo content no tawang phai tongo ke naide boro paha video bo dollar symbol bodike naro nayen nai aini tingyo ke bodike mian tingyo ang monetization on ke ha approve hum paimon ya go arpho boro ke ha problem tawa ang nu ye tongkho ke bo problem dongno ba briefo solve no ang samaya ang tongo thir ke ke abo problem ket main ke tawo boro ani channel monetization le approve ong ha arpho boro ani video so ad so kya ke ong tongo ads na yenu yan tongo advertise ke aboma problem ong tongko ke ang YouTube team rono phono feedback hui ha feedback so ye hui ye tongyo ke aboma problem ni solution mai onai tra Salbsuh nang no abo taw strike ke samaya ko solution mai ha singke ang rono che ha video so update ke finai ke tawo chong nai lena bo monetization hui payment ya gole Salbsuh hu tongye approve ke yaw taw chabona salaina ke tawo ang che ha mail lo thamfinai ke mail lo ha finai ke taw mail lo thangrana boro bo mail ke boro naide mail ke approve mo ke boro naro nainukna approve mo boro date taw boro ang click kenai ke boro naide 25 May boro 25 May ke miyawo ha miyawo approve ke o ke ang bo monetization apply ke mo ke abo photo anono phurinai monetization apply ke mo ke boro naide boro tongo boro YouTube chang ani AdSense account link ke mo date ke boro naidin naro nainukna boro the AdSense account link to your YouTube channel from KAHAM ke boro naro nainukna boro naro pore naimine ke boro naide bo angai ni AdSense account link ke mo date boro tawan rono phnu nai ke bosa ko naide bo 13 May wo ang monetization apply ke ha inke approve mo ke 25 wo inke Salbsuh nang tha ha naro tu ke naide 13 chinyo 25 ongke 12 days na ha jamawa ba nokha salchinoi ke nokha salchinoi nimsinyo monetization approve ongye tha ha ke boro naro simaikna monetization hi payment ya go Salbsuh tongye approve ong abo pho ke bole fix ong ya ke ha bro ni balu pho tre pho balu mayo ba dai put pho no monetization approve ong thamayo bo ke han bo thir kroi ke boro ani experience ndeyo ke jomawo 12 days nang ye thanga inke tini ni ba yele ba suno ang bo information na sisa no sirim chumon ba pandaw ke bo video sisa nam se ke bodi ke no Travis ka phone raw support ke play tonde no support to hasing ke se tre samungta nei chong khaba chawo youtuber ropo ke tini le chongboro no kathograna chongchi ma laifina Travis kam videos wo no videos no rai samon ching kathaw yanjora nai tumon ba pandaw no jotono khakchanga